Susyantaya ing banal a Eucharistia, ban pasalamatan ing ginu king kalam ning pangadiakono, king mipnong tula, saksyantamo ing pangaordinda, ring kapatadtamong di, Christian Rey de Dios Kayanan, Omar Niño Vitug Defensor, at Arjon Magat de la Cruz. Antimong diakono ning banal a kapulungan, apanimunaning lubos kagalanggalang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese tamo. King mipnong tula at kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat ampon prosesyon panlub.
Kilikinig po ang anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan mantabi kay kayo. At keka antimurin. Kalkurang kakapatad at kalupang bininyagan, kimit mong tula, pagmasusyantay iting Eucharistia, at mausta mo king Joseph pa, ban panwana na iting pamitipon, king kapamilatan ng pamitubod na king Banal Espiritu. Anong nuring kapatad tamo, amitagulaling king kasiwan, antipong diakono, panalangin tala, ban atagulaling dang lubusan ng sarili ra, king pamanyuyo king Diyos at king kayambalayan. Baita mo misulo king amano, at makirake king lamesa ng Ginoo, amina ng pong sisyantala pamurin kay katang kasalanan, uling maragulya king pakalulo, ang pong maula king ganaka, hintala pangapusta mo. Ginong Jesus, ikan dinatang ban tipunan mula ring bansa, king kapayapan ng kayaryanan ng Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikan daratang king amano at sakramento, ban pasiklangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikan datang king ligaya, kambe ng kaligayan, at kaligtasan para king banal na kapulungan mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung mga patawad na rin kasalanan tamo, itala na katamuan sana kimbiye halanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ginong Jesucristo, bugtong ng anak ni Ipa.
Manalangin tamo. O Diyos, at tinuro ka rin talasuyo ng banal na kapulungan mo, pagnasan ng sumuyo kaysa aking sirwandala ring aliwa, panika pumikeka, pagkalubmusan ng kariting talasuyo mo, aking aldo iti, king grasya mo, pinili mong maging diakono, ing galingan king obra, ing katapatan king kasuyuan, at ingalang kapagalan a pamanalangin. Itihaduan mi kaya o Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyang pong magaring kampe mo, king kametungan ng banal na Espiritu, magaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libruning Propeta Jeremias. Ing amano ning Ginu miras kanako, sasabing antikeni. Bayura ka pa inubog, king at tiyanang imamo, balura na ka. At bayo ka pa misapwak, kinonsagrara na ka. Tilduan da kang maging propeta, karing bansa. Nga kung sinabi, o Diyos sa ginuko, ala ko pang balong sabyan, tutukong anak pa mo. Dapot ing ginunga ng mekibat, emu sasabyan ing anak ka pa mo. Munta ka ngeni karing tawong yuyutos kong puntalan mo, at ipasyag mo ing nanumang yuyutos kong sabyan mo. Eka pa'y takot karela. Uling kayantabe mo ko, barakang ipagluwalo. Ing Ginu yaing magsalita. Kay ba't nanita, ing Ginu inachat ne ing gamat na, at tigkila ne ing asbuk ko. At nganang sinabi kanako, o yan, bibili ko laring amano ko king asbok mo. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
at paking kakong kamusmusan. Ikamuing parati kong pagtiwalaan. Ikamuing bukod kung sikanan. Alang likat, ikaing kakong purihan. Nung dumalan kuman king kasiran, ikaing matatag kung santungan. Nung lumasa kuman kamarinayan, ing baluku emuku gulutan. Ding labi ko pasyagdaing katuliran mo, at idalit daing pamagligtas mo. Makapagmulalangan ing dapat mo, alang sawa ikaing kakong purihan. At potang datang na ingketuan ko, emuku sa Ginoo paimburisan, paintulutan mo ko pang pamalita ko. Ning upaya at lugod mo. Ikaw, Ginoo,
pamamasang ibot, king libura ring dapat daring apostol. Kanitang panahon adarakal na lakabilangan ding alagad, ding Helenistas, o Hudyong tubo aliwang bansa, kinihala laban karing Hebreyo. Sinabi ra ding Helenistas, king ding mebalo busalda, milalaktawan laking aldo-aldo, pamagrasyon kabiyayan. Inyaring 12, inaus dalang may pulong ding sabla-sablang alagad, at ngara karela. Alayo king matulid, king ikami pabustan mi, ing pangapanaral ning amano ning Dios, bami mong sikaswan ing pamamie kabiyayan. Ulinita kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabaluan busaliw, atin maya papanugali, at kitmuan king kabanalan, at king banal na espiritu, at kabyasnan. Karela mi panibala iting katungkulan, banason duming dirikil, ing sarili mi king pamanalangin, at king pamanyuyu, king amano. Ing kabilugan na kapulungan, inapoywa na iting mungkahi, at inalalde y Esteban, metong ataong kitmuan kasalpantayanan, at king banal ay espiritu. Cambera di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmeno, at Nicolas atao Antioquia. Metong ahentil ame konverti king Judaismo. Linapit dala reting 7 karing apostol, ame na langin para karela, at kaybat timpakanan dala karing gamat da. Sinulong ing pangaladlad na ningamano ning Ginoo. Ring alagad ka rin Jerusalem, merakal na lang, merakal. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Aliwa kayo ring memili kanako. Ali, ako ing memili kay kayo, at tildwanda kayo banlumwal at pasipamunga. Ing Ginoo mantabeya kay kayo, At keka antimorin. pamamasa king mayap abadita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, nung makanano na kung liguran ningigpa,
makanyanda kayo naman liguran. Manatili ko sana king lugod ko, nung tutuparan niyo la ring kautusan ko. Makapanatili kayo king lugod ko, antimo nung makanano ko lang tiparan din kautusan ng igpa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko kay kayo iti, baning sariling tula ko, manatili kay kayo, at ban miganap ing kekong tula. Iti yaing kautusan ko, mikakalugod kayo. Antimo nung makananok kayong liguran. Migit pang lugod ing tao, eya manakit, kesa kitang idaw ne ing biyena, para karing kayang kakaluguran. Ikayo, kakaluguran da kayo, nung taptan yu ing iyutos ko ke kayo. Era na kayo awsan pang alipan ko, pablasang ing alipan, e nakamalayan ing dapat naning kayang Panginuan. Awsan da kong kakaluguran, uling pepabalo ko ke kayo, ing sablang abalo ko kang igpa ko. Aliwa ikayo ring memili kanako, ali ako ing memili ke kayo, at tilduan da kayo banlumwal at pasipamunga, karing bungang mandatila. Ibyen na kanita kay kayo ning igpa, ing nanumang adwan yu king lagyu ko, ing yuyutos ko kay kayo, yapin ing mikakalugod kayo. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ding magnasang miyor din ang diakono, pasyagda king arapan ding malda, ing kapag nasandang midawon karing sarili ra, king kasuywan king Diyos at king banal ng kapulungan. Lumapit la sana kening arapan, ding magnasang miordinan antimong diakono. Christian Rey de Dios Kayanan, iba't king parokya ning San Guillermo, Villa de Bacolor, Pampanga. At yuko po, Kenny. Omar Niño Vitog Defensor, iba't king parokya ning San Jose, Talagpag-Obra, Florida Blanca, Pampanga. At yuko po, Kenny. Arjon Magat de la Cruz, iba't king parokya ning San Vicente Ferrer, Kalulot, siyudad ning San Fernando, Pampanga. At yuko po, Kenny. Ing rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Ireverendo Padre Victor Nicomedes S. Nicdao, antimong pekaketawa ning kapulungan ning Diyos, patutwana king mayakit lang karapat dapat ding kandidato para king banal a orden ding diakono, king lubus a kagalang-galang Florentino G. Lavarias, ing arzobispo ning San Fernando.
lubos kagalang-galang ay pa, ingindong Santa Iglesia, adwa na po kay kayo, ingordinan nyo ladeting kapatad tamo, para king kasayuan, antimong diakono. Karapat dapat lang may ordinan. Kaibat na po ning masusing pamanyuri, busal ning Santa Iglesia ng Kristo, at king rekomendasyon da, ring mga siwa king kayang pangayubog, patutwanan ko po, ing mayakit lang karapat dapat. Manalig king kasupanin kinong Diyos, natin tala pagligtas tamong Yeso Kristo, yayalal kula rin ang kakatang kapatid, para kintungkulan ang pong kasuywan at timon diakono. Antimong tandaning pamananggap tamo karing kapatad tamong umeng miyor din ng diakono, pasalubungan talang palakpakan. Misan po ating metong obispo, urin diritak na lamo rin magpari, yang mismo may vocation campaign bintaya ka rin parokya. At talagang may paruguruguya talaga ka rin tao, lalo na rin talasawa. Sabi na, please, give me your male children. Ibiyo ka ko rin anak yung lalaki, banta magpari lang. So minsan, kabang at suya king grocery store, at inyang salwan, ating meto nga mabuktot ka rin. Sabi naman kanyang, Bishop, kaya kaya hindi nga na. May gulula po. May gulula po retang tao ka rin. Pero mailiyay ng obispo, uling kakilala na ita sinabi, anyang magbukisong kampenya, tsuya, sinimbaya. So, tsutambong kini, din ang kakatangatlong kapatid, at tsukini, nakalasalamat po kay kayo, pengari, kay kayo, ima, at binyayo la rin anak yu, ka nga pundong. Noon ay binyayo la, kay nga pong ginu, binyayo la, kay Santa Iglesia. Ini kay katang pamiti po ngini, pamiti po ni ning kasalpantayanan. Lawen niyo po, din kay katamong kapatid, eko pa man in-ordinan, eko pa man in-assign, papalakpak na kayong masikan. Kasikan niyo po kasalpantayanan. Pero ting mas masikan na kasalpantayanan, yapin nga pong Ginoo. Nindamtamo king mumunang pamamasanan din na makananong sasabihan ng propeta Jeremias, na iya, inawas na ni Diyos, sabi na ni nga pong kinukano kaya, eka pa man may bait, balo na ka. At inawas na ka. At palagay ko, lima mo Jeremias, siyang makanyan, bala mo special child Jeremias na po, itamungan. Balo na katamo, ning ginawa kay katamo. At yung kayang awas, yung mamye kaganapan, kimpangalalang tamo. At asyo tamo kayo ni magtiwala tamo mo naman, narinig kay katang kapatid na tiyungin ni Kenny, yung nga pong Ginoo, kilala nala. Po. Apalari rin kay kayong pamilya, kamag-anak, kilala ra kayo, the informators, kilala ra kayo, ako, kilala ra kayo, pero ting mas lubusan makikakilala kay kayo, yapining mamaus kay kayo, yung nga pong Ginoo. Inyasa tatsyo kong eniki, ordinanda kayo. Ordinanda kayo, pero papari. Ordinanda kayo, king kasuywan. Ordination for ministry. Okay? Service. Okay? So, anyang may gugunam ko at migsadya, mamasa, at may itong ating kumabasa, Sean McKnight. At inyong libro, Understanding the Diaconate.
Sabi ng makanyan, in presensya na, the presence of the bishop and the priest reminds the church of her dependence on Christ, the head. The presence of the deacon, on the other hand, sabi na, reminds the church of her dependence on Christ, the servant. So, ikaw bilang deacon, yung ipakilala you, Christ, the servant. Yapin ordination to service. Okay? At maulagaya ini, kung kakatamong Santa Iglesia. Wabalo tamo, potampis sabihan din diakono, nino talaga rin. Kaya ipakilala mi, malasado la pa pumpari. Nga malasado la pa. Ngayon pa makayang may prito. So, parang kayo sabihan, ela pa pari. So, anong ela pari na anula? Yan siguro, basta nyo kaniting kaurasan, berikan dinan pansin, ining kaya kayong pang-ordin, king kasiwan. Naging kaya kayong presensya, ini buklat na laisip din tao, bang kanita din karelang tiwala kang Kristong talasuyo. Kristong talasuyo. Dan kayo po sa nakasakit tanggapan, nga pong ginusuyuwa na katamo, Kristo suyuwa na katamo, totoo po. Mapansin ng tamo, patse misa, susuyuwa na katamong Kristo, babiyanay sarili na kay katamo. And you cannot respond to the service, nung eko pa mo kilala king kasuyuan ng Kristo kay kayo. King Evanghelium kay katang dimdam, Jesus, sinabi na makanano na ako liguran ni pa, makanyanda kayo na maliguran. At ining lugod ay ini, yang ipakit you. You must keep yourselves immersed in that love. Uling nungali, masakit ing susuyo na anting kang Kristo. Uling nungali, wata sumuyo kayo, mamye ko resibo. Yung kaya kayong kasaywan, pamamye ang sarili. Bakit? Uling atak man yu, ing lugod at kasaywan ng Kristo, ing pamamye sarili. At oy ni yung panagkat ko kay kayo. At bilang diakono, wari kundinan yung pansin, ining makapasubali na dapat yung talakaran. Muna, antimong diakonong mawordin, ikayo ing pakit, king lingap at pakamal ng Kristo, karing mangailangan, karing pakakalulod. Pakit yung karela, numakanano itang lugod ay amanwanak yung Ebanghelyo. Lugod na babye sarili at makasarili. O ining mumuna dapat yung pansinan. Kung kaya kayong pamagserbisyo, kung kaya kayong kasayuan, kung kaya kayong maging tula, yapin itang potang susuyo kayo, papakit yu, ing lingap at pakamal na ng Santa Iglesia, ing katawan ng Kristo, karing kalupatam, bininyagan, at karingaluan taong mangailangan. Kadwa, bilang diakono, metong mo naman, wabye ko kay kayong kayawsan. Kayo ing pakit. Kayo ing mamilatan para ka rin tao. Bangka ni tamiras kay kami, obispo, ang pompari, yung karelang pamangailangan. Ampo yung karelang kapagnasan king Santa Iglesia. Balo ko na kay tatakot la rin tao kay pari. Kayo ing mamilatan. Itang karelang kapagnasan na masanting. Pwede yung ilapit ka ako. Pwede yung ilapit keng kura paroko. Sana, potang miyasayin kayo, antindi ako no, kayo mas lupa pantigri kaysa aking parish priest. Nuneng mayakit kayo, yapin ng kasuyuan ng Kristo. Nayampakit yung karen tao, betong yamu, yung kay katamon tunay panaligan,
yapin ing kasuyuan ng Kristo. Ini sana yang kayong ipakit. At baka nanong manatili ni. Allow me to give you 3 points. Muna, king diwa na ning mumunang pamamasa, kailangan parati yung patagkil king apong Ginoo rengas bukyo. Parati yung patalan king apong Ginoo rendilayo. Nindamdama king mumunang pamamasa, Jeremias tigkila ni dila ni apong Ginoo. At pepakit na ni apong Ginoo, o yan, di nga mano ko at sulakin dila mo. Paminsan-minsan, yung kakatang pamigunam, masanting siguro marap ka kay salamin, lual may dila mo. Lawin may nung pamikakawani. Uling kayong lumang tipan, libro ng Genesis, itang minunang menukso, kang batadan, may kakawani ya dila. Ingubingan. So masanting, paminsan-minsan, marap king apong Ginoo. Ginoo, sopan mo ko balikan ko lang ang amano ko. Nano lang klaseng amano deng lulwal, ken dila ko. Amano lang ang timong bini, natutubo, ing kaya pa nagkabanalan, karetan darasan na rin amano ko. Ding amano ko kaya, manibatan lapake ka. Nano kayang malilyari, karen tao, akakong susiwan, kapamilatan na rin karakong amano. Tagkilan mo ko dila, kalupa ng Jeremias, banta rin amano mo, ilang lumwal, karen dila. At isinabi na, den kanong amano, words can become either seeds or bullets. Kapilan man, pepalwal may amano. At ini, tinarak yakem puso na ning meto nga tao. It became a bullet. Masakit siyang uluan ito. At din tutuking sumuyo pa kayo, mirik kan lakit ang tao nga ito. Pwede kaya katanga kakit, partine ng kaya katang kasiwan. Huling ating mena sakit, karing kalupar tang bininyagan. Itang sakit ay itang diyang alanala, retang may kapan na sakit asusuyo karela. Ita mo, ing sapo. Yagkatanda kayo sana. Take it seriously. Lawantala, den kay katamong amano. Parato yung patagkil, den dilayo, king apong Ginoo. Kadwa, king kadwang pamamasa, dindamtamo na makananon ding may pili, maging diakono, kitmuan la, king banal na spirito. Inisanay pagnasanyo mo naman, ing apong Ginoo, katmuan na kayo sanang parati king banal na spirito. Bangkanita, a-discern nyo la rin kayang amano. Bangkanita, din kayo sasabihan, yung Espiritu, yang turo kayo. Kitmuan king Espiritu. At katataulian, manatili kayo king lugod na ng apong Ginoo. At dumindamtamo nan din king Ebanghelyo. Bakit kailangan ng manatili kayo king lugod na ng apong Ginoo? Nano maning kasuyuan, na manalumpakan at may inspire king lugod na ng apong Ginoo, mamungang manatili. Indamdaking Ebanghelyo, sabi na, pinili na kayo, bangkanita, mamunga kayo, at dembunga iyo, bunga lang manatili. At manatili lamo rin, bunga rin gagawan tamo, dun deti, manibatan la, king lugod na rin apong Ginoo. Keep yourselves immersed in the love of God. Even when you sin, even when you fail, do not separate yourselves from the love of Christ. Because after all, itamong lugod ay ita yang manatili. Maralas ko sasabihan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala
dahil ito'y nakasalalay sa wala. Tinggap na ko ni nga pong Ginoo, kilala na kayo. At tinggap na kayo, uli na ng kayang lugod. As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. Nga na. Bang kanitay kayo mo naman, maging patutuna kayo ng kayang lugod. Ating lugod ay ni mayakit, kapamilatanan ng kasuyuan, ayalang panenayan akabayaran. Kasuyuan na mamye sarili. At yuta mo po ngayon Kenny, ngayon pong kekatang kapatid, ngayon mayor din lang diakono, luluban de ing mumunang orden ng sakramento ring orden or holy orders. Ngayon pong muordinan la, maging miyembro na la, ng kekatang clergy, ng kekatang presbyterium. At agkatan ko la po rin kapatid na pari na sana pakita ng talang suporta. Puwata nga kakitalang mga takidlat, mga sakab, lawantalan, timong siyempre, magumpisala pa, imbes na i-judge tala, ang tabayanan tala. Pakita ng talang mayap ay alimbawa. Suportan tala, kining karelang luluban. After all, what happens to them will bring also glory or sorrow kikatam. Nyasat, metong tamo mong kaparian, kailangan tami sopan-sopan at kailangan tan sunlag king lugod. At kaya kayo nga po, kapatid na Chukeni, pasalamatan na kayo. Muna, paulinin kayo kayong pangadi, paulinin kayo kayong panalangin. Ikitsula po siguro, may paskil, karing kayo kayong parokya at Facebook, deng alwa mo rin lupara, deng kayo katamong kapatid, ano patitan tungkol, karela. Kaninulay anak, tagado ka rin la, ninong may minyag karela, ninong may ngumpil karela. Baka kabit ka rin. At maralas, ingay ito yung dyan tamo po, tampakabit la po rin bans ngara, di mo ka rin kakasal, balamo mo, yung panto ng tamo mo, yung sumbagal. Panto ng tamo po, tating marok, ang maging sumbagal. Haluwa mo ito. Munang-muna niya pabalo tamo, yung mabilog a Santa Iglesia, kaya ng Archdiocese, yung tungkol, kaya ng kakatang kapatid, banbalitanan na kayo, na dapat kayong magsaya at tumula, huling panalangin niyo, may ramdam, kingapong gano. Panalangin na may kabukasyon na pari. O yan po, mag-umpisa na. Nga dapat ang pasalamat at dapat talang panalangin. Nga po. Kadwa, of course, pepakit milaki kayo, reta, bang kanita, ikayo mo naman, bilang miyembro ng Santa Iglesia, pota ating kayo nga kakit na dapat pang pansinan, bayo la may ordinan. Pero wala na ako mampunting ka pa makanyan. Wala na ako mantingga pa mag-object. Yung buri na sabihan, tutuya itang sinabi ng apong Vic nandin, tala ka Diyo, yung sinabi na, ingin dong Santa Iglesia, adwana ka, ing ordinan mo la rin lalakin din. So, alang objection, penga di tala, inyasa po, ordinan ko la, king kasuywan, lalong-lalo na ketiking kakatamong Archdiocese. Amen. Saksyan tamong yeni, ing pamipasyagda, ring umemi ordinan, king kusarang lubganap ka ring sablang obra, katungkulan, ampon responsibilidad ning kasuywan, antimong diakono. Anak ko, bayo kayo sumulong king ordinin diakono, pasyagyo pang hayagan ngini, harapan ng banal ang kapulungan ng Diyos, ing kapag nasa inyong gampanan, iting tungkulan. Laos king lubyong ipangako, king italagayang sarili yu, para king kasuywaning banal na kapulungan, king kapamilatan ng pamanong paggamat, ang poking kalam ng banal na espiritu,
Opo, laus king loob ko. Lawas king lubyong ipangako, ing kampananyo iting katungkulan ng diakono, kambening mapagkumabang lugod, king Diyos ampo karing kaparang tao, baniting upayang mantabi ampong sumaup karing pari, ay king kapakinabangnan ng balen Kristiyano. Opo, laus king loob ko. Lawas king lubyong ipangako, ing kalawat kayong matalik king misteryo ng kasalpantayanan, kambening malinis sa konsensya, adi mo yung panagkat ng apostol. At ipasyag iting kasalpantayanan king amano ang pong dapat, agpang king maya pabalita, ay king tradisyon ng banal na kapulungan. Opo, laus king loob ko. Lawas king lubyo, ing ipangako yung manatiling etalasawa, bilang tanda ng lubos sa pangatagulaling yu kang Kristong Ginoo, para king kayaryanan ng Diyos, king kasiwa ng Diyos, amporing tao. Opo, laus king loob ko. Lawas king lubyong ipangako, ing sesen ampong palalaman nyo yung espiritu ng pamanalangin, akarampatan king kabilyan ng pampamibiyebyeyo, yung pamanatili kambe niting diwa, at agpang ketang adwana kay kayo, ipagmasusiyan yung mitmong katapatan, ing lituryada ring oras, kambe talang-alang king kapulungan ng Diyos, at para kay kabilugan na ning yato. Opo, laus king loob ko. Lawas king lubyong ipangako, ing iyakmayong parati, ing pamibibiyo, king alimbawa ng Kristo, at imong talasuyo, ning katawan ng pong daya na king altar. Opo, kambening saup ning Diyos. Ding miordinan, ipangakurang ni ing kagalangan ampon kapamintuan da king Arsobispo tamo. Christian Ray, ipangako mo ikagalangan ng pong kapamintuan kanako, ampo karing maging kayalili ko. Opo, pangako ko. Manano na sana ng Diyos sa mikmula king maya padapat kay ka, yan naman imiganap kaniti. Amen. Omar ninyo, pangako mo yung kagalangan ng pong kapamintuan kanako, at karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Manano na sana ng Diyos sa mikmula king maya padapat kay ka, yan naman imiganap kaniti. Amen. Arjon, pangako mo ing kagalakan ang pong kapamintuan kanako at karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Manano na sana ng Diyos sa mikmula king maya padapat kay ka, yan naman imiganap kaniti. Amen. Pakamalang kumbalayanan ng Diyos, manalangin tamo king lubos mayupangig pa, banang itugtog mitmong pakalulo ing grasya na karing talasuyo na, at king ganakana, pinili ng bibilang king orden ding diakona. Siklaod tamo po. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, Ginupakalulu,
Banala Maria, ang induning Diyos. San Miguel, Banala Anghel ning Diyos. San Juan na talapaminyag, San Jose, San Joaquin at Santa Ana, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Juan, San Lucas, ikayong sablang apostol, lampon evangelista, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio ning Antioquia, San Lorenzo, Santa Perpetua at Santa Felicidad, Santa Ines, San Gregorio, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedicto, San Francisco at Santo Domingo, San Ignacio ning Loyola, San Esteban, San Vicente ning Saragosa, San Efren, San Felipe ing Diakono, San Procoro, San Nicanor, San Parmeno, San Nicolas ning Antioquia, ikayong sablang banal diakono, San Juan ka-23, San Pablo ang kanang, San Juan Pablo ang kadwa, San Guillermo, San Vicente Ferrer, San Juan Vianney, San Fernando, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Beato Pedro Zuniga, Beato Carlo Acutis,
Ikayong sablang banal na babae, ampon lalaki. Ginoo, malunos ka. King sablang maro. King sablang kasalanan. King bigla talang kapiadya na kamatayan. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king kamatayan ng puwan pamanalakad mo, iba't karing mete. Alang-alang king pamanaralampon pamipakayap mo. Alang-alang king kalam ning banala espiritu. Malunos ka ke kaming makasalanan. Panimunan mi ampon pamingwa, ing banal mong kapulungan. Papanatilyan ming papa, at ding sablang mi ordinan, king tapatapaman yuyu, king kapulungan mo. Panwanan mo lare ning pinili mo. Panwanan mo lare ning pinili mo, at pabanalan mo Panwanan mo lare ning pinili mo, pabanalan mo la, at itagulaling karing banala tungkulan. Bisan metungan mo la ring sablang tao, king kasalpantayanan ampon kapayapan. Pagkalubanan mo lang lunos ding sablang daralan kasakitan, at sablang kagutgutan. Masiknangan mo kami, king pamanyuyuke ka. Jesus, anak ning Diyos sa mabiyeng. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoong Diyos, mitong pakalulo mo lang pakiramdaman din panalangin mi, at magana kaming antabayanan, king kapamilataning kasopan mo, ing umemi ng gampanan, patupad ning katungkulan mi. Papanalan mo la sana, king bendisyon mo, reting lalaking lalapit mi keha. Uling agpang king pamanyuri mi karela, paniwalan ming malyari lang maging karapat dapat ganap karing banal na kasuywan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing pamanumpak gamat, iya ing taluktok ning rito ning ordinasyon. Uling king penandit ay ti, karinda tanggapan ding miordinan,
ing grasya ning kasuywan antimong diakono. Prayer po din. Tanda ni mabibigyan po nagari kundi ganitong tanda nila. Datang ka panikapumi, o Diyos sa lubos mayupaya, talapamiyang karimbalang grasya, manutok imbalang orden, at manulto king katungkulan, ika manatiling alam pa magbayo, bagkus papaliran mo lang may payo ring sablang baki. Kingalanganga mong kalingapan, babiye mo yung pamangailangan ng balang panahon, kapang sa salesen mo yung sablang melalang king kapamilatan ng amano mo, upaya mo at kabyasnan mo, Yesu Kristo ang anak mo, ampong kinumi. Pagkalog mo king banal na kapulungan akatawan mo, ing migani king lakal mong maligayang kalam, may yango at mibuklod-buklod, king pamiyayalwa king galamera, at pisan meto nga ning makapagmulalang aptas, king kapamilatan ng banal na Espiritu, ing sukat siyang dagol ampong mikalat, ban mitatagya yung bayong templo, at mo kanitang pinili mula ring anak ng Levi para sumuyo king minunang templo, ngayon naman, tinatagme ingatlong balitang kasiwan, king banal ng tungkulan ban sumuyo king lakyum. Iniasat king kamumula na ning banal na kapulungan mo, kapamilataning pang-aslaganda king sala ng banal na Espiritu, ding apostol ng anak mo, tinuldo lang 7 lalaking pigkaluban king mayap ng pamibiyebye, bana kasawap da king altoldo rang kasuywan. Kanita, bitimawala ban adikil ng lubos ng sarili ra, para king panalangin ampong pamanaral king amano. King kapamilataning panalangin, ampong pamanumpak gamat, pinibalada kareting lalaking may pili, ikasiwaning magpamagsilbi king lamesa. Pagparulong po mi kay Kawagino, lingusan mula sanang mitong kalamalo, dating talasuyom, asumuyo king banal mong altar, at kay kami ngining mapagkumbabang tatagulaling king tungkulan ning diakono. Mani ka pumiyo, Gino, itupot may sana kareling banal na Espiritu, ban kanita, may pasiklangan la kapamilatan ng kalam ng 7 mong susunag grasya. Ban ato parandang mit mong katapatan, ing obra ng pangadiakono. Sumulong la sanang labis-labis karela, ring sablang kabanalan na tuturo ng maya pabalita, ing lugod alam pamagkunwari, ing masabal para karing masakit ang pagpakakalulo, ing mapakumbabang pamanibala, ing dalise kayalan malit, at ipamanuntun king disiplina ning kaladwa. Ding kautusan mo sunlaglasan ng masala, king pamirapat na padda, ban kanita king kapamilatan ning alimbawa ning pamibiyebiyera, akware nga yagyaging banal na kapulungan mo, king pamiyampang dang patutu, king malinis sa konsensya, manatili la sanang matatag ang pang matibe, king pamakiagom da kang Kristo,
Ban kapamilatan yung pamakitulad da, keti king yatu king anak mo, at hinatang e para sa iwan no eban sumuyo. Bayakit lasan ang karapat dapat, makipag-ari ka rin banwa kambena, ang mabibiyang pamagaring kambe mo, king kametong anim banal Espiritu, Diyos, manggamang king alangangga. Lukluk tamo po. Ngeni, ring bayo tamong diakono, mipasuluran lang istola ampon dalmatika, awaga ning kasuywan ating gapda. Ding bayan mo din diakono, tanggapan de ing libro daring mayap a balita, awaganing kasuywan-da antimong talasuyo ning amano. Reverend Christian Ray, tanggapan may maya pabalita ng Kristo. Ngayon may tulwa na kang maging talapamilita na. Salpantayanan mo, imbabasan mo, ituro mo yung sa salpantayanan mo, at ilikas mo kung pamipiyapia mo, yung tuturo mo. Reverend Omar ninyo, tanggapan may ing maya pabalita ng Kristo. Ngayon may tulwa na kang maging talapamilita na. Salpantayanan mo yung babasan mo. Ituro mo yung sa salpantayanan mo. At ilikas mo kung pamipipi mo yung tuturo mo. Reverend Arjan, tanggapan may maya pabalita ng Kristo. Ngayon may tildwa na kang maging talapamalita na, salpantayanan mo yung babasan mo. Ituro mo yung sa salpantayanan mo
at ilikas mo king pamipipi mo ing tuturo mo. Ding bayong ordin, tanggapan de ibat king arsobispo, ing umaning kapayapan. Kapayapan mantabi keka. At keka antimurin. Kapayapan mantabi keka. At kekan timurin. Kapayapan mantabi keka. At keka antimurin.
Pero karang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo at kakundaon, matanggap para pa ng Diyos ikpang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikalagay ning kayang lagyu, king kasaplala tamu ampon ning mabilog ng banal a kapulungan. O banal ming ikpa, biryana ning anak mo, ing wasan na labitis ding alagad na, ban mo niya limbawa kay kami. Panalangin mi, intanggapan mula sana ring ayin ng pamanyuyumi. Manano na sanang king kapamilatana ning pamidaon ka ring sarili mi, bilang spiritual na sakripisyo. Mikatmuan kami king espiritu ning kababanlo, ang pamanyuyu king balayan mo. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, mandabi kay At kaya ka antimorin, itasyula rin pusoy. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, yung pasalamatan da kang kapilan man ang pong nukarin man. O Ginoo, banalig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan may bugtong mong anak, pamunto ka pari ning bayo ang pong alangagang tipan. Kambi ning kabyasnan ang pong lugod, birian mong manatilia ing metong kaparian king banal na kapulungan. Pikalub ning Kristo, indangala ning suging pangapari, king kapulungan ay inampunang anting sariling kaya. Kaluguran na kami ang tumong kapatid na, niya iba't king balen ng pari, may mili ang taong darakayana na, king banal na kasiwan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpak gamat. Tilduan nala, ban karela yung ibayo, king lagyuna, iting sakripisyo ng kaligtasan, at yapagde, ban api sulusulwane ng kapulungan. Hausan na lang tumayid miptong lugot, king banal na kapulungan mo, ban apasik na nga ni king amano mo, at apabanalane karing sakramento mo. Huwag pa, kabang pagkapilitan dang sumulong, king pamakiwangis kang Kristo, akwara la sanang lalong at agulaling ding biyera para king pamanyuyuke ka at para king kaligtasan daring sablang tao at parangalanda kang emunano king matatagdang pamipatuto king kasalpantayanan da keka ampo king lugod mo. Uli na nita, makiyagom kami karing sablang anghel ang pong banal king masayang dalit ning kapurian keka ngaming aningin kakanta. Siklod, tamo po. Ikapin ng panaloig pa, at yung metolelangan matampanak ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king upayan ng banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king balayan mo, baan kanita, madibay king kayaslag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali sa daon, miyampang niya king kaligayan ng lagyom. Uli na ito, Ginoo, Diyos, kanitang aldo, mit mong tulang
Pamaninaya, pagmasusyan miya, ing panyatang ng Kristo ng anak mo, layon tatas mila, rimbuntok mi, bantangal, king pamangabus ang malapit na. Nyangin ng aming mapagkumbabang manalangin, pagkalo ampong pabanal mula, king Espiritu mo, reting ayin adaralampong daraon mikeka. Ban magawalang katawan, ampong daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi. Amin abilin kay kami, yung pagmasusyan mila, reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksilan niya, kinwana yung tinapi, kaya pasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti, karing kayong disipulo at ngana, kunan niya iti, ikayungan at kananyi. Uling iting katawan ko, amidawan parang kekaya. Makanyan mo naman kay batan nga punan, kinwaning kalis. Pasibayo, pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya ning bayo ang pangalanganggang tipan. Ami pupu para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kanako. Pasyag tayo ngayon misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ang kaganakan may, o mapapakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasa ang pangkamatayan ng anak mo. Yung maligayang pangasubli ng Mebe, at yung pamaytas na banwa. At dahil makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, darawon may kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pambanal na sakripisyo. Balikdan meng mitmong pakalulo, ing ayin ng banal na kapulungan. At kilalanan me ing may daon kimbiyena, hapauli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut keha. Ikaming may pasiklangan king katawan at daya ng anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami siya ng maging metong mong arangangang daong keka, at papalian na kaming mirakayanan king pamimananding banal mo. Muna kami na Maria kapilang Birhen ay indoning Diyos, kami ng San Jose, ing esposa na. At tingnuan mong apostol, kami ng San Fernando, Beato Pedro Astioniga, ampon din sa blang banal. Paulo ning pamaminatanda, manalig kaming mirinan kasaw pa na lang patanat king harapan mo. Oy pa, itisa na ngayon ng pangasut mikeka, pasulungan ng kapayapan ampong kaligtasan ding sabla king mabilo gayatu. Pasiknahan me sana king kasalpantayanan ng panlugod, ing Santa Iglesia mo, akasalukuyang maglakbe ket king yatu. Kambening talasuyo mo, i Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding talasuyo mo, amiordinan ngening aldoyti, antimong Diakono ning Santa Iglesia mo, ampon ni mabiluga balayan, agewa mong sariling keka. Mapamakalulungib pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo lang mga tipunan ding sabla mong anak, nuka rin lapaman makasut. Ding kapatad ming mayang unabye, ampong ding sablang keka,
mematula ampon memun naketiking yatu. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yatu, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagam ni Banal Espiritu, pupuryan ng pong parangalanda ka, o ipang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Madalangin tamong ini para kimpanyatang ng pamagari na ng Diyos, busal tam. Ikabos mo kami king sablang Maroko ikpa, malagom ng pagkalabing kapayapan king panawin mi. Ban king kasopan ng pakalulo mo, mitimawa kami sanang parati king pamanalipan ng kasalanan, at mikabos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligalikan. Kabampanayan ng pompag sa mi, ing maligayang panyatang ng pasibayo, nintala pangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa igpami, in kinumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko babye ko kay kayo. E mulasan mabalik dati kasalanan mi. Ganun pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Alayon pagkalaman mo yung kapayapan, ang pompamisan metong, agpang namuring kayong kaburyan mo. Ika mo ipiyang pamagari, manggaman kayong alanganga. Amen. In kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kaingan. At kaya ka antimurin. Kapatad, iyang pangtaya king metong at metong, ing tandaning pamakisut, ampon kapayapan.
yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayaws, king apunan na ng kordero. O Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyang miyan mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ipagkalob mo ka rin talasuyo mo, as sinese mo kimpamangan na ibad banwa, uli ning ligaya mo ang pangikasaplala daring sasalpantaya, mayakit la sana ang timong tapat at talasuyo ning maya pabalita mo, ning sakramento, ampon ning lukot mo. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Chancellor ning Archdiocese, Reverendo Padre Danny Q. Nakpil, basa na lang yeni ring nombramiento ding bayong ordin diakono. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointments. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Arjon Magat de la Cruz, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as resident deacon of Bahay Pag-ibig, Home for the Aged, and Munting Tahanan ng Nazareth. You shall have your residence at the presbytery of the Bahay Pag-ibig together with the director. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the Bahay Pag-ibig director and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 9th day of December 2022 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this first day of December in the year of our Lord 2022, at the Mother of Good Counsel Seminary, City of San Fernando, Pampanga, signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Omar Nino Vitug Defensor, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as resident deacon at the St. Michael the Archangel Parish, San Nicolas, Poblacion, Masantol, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish together with the parish priest. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest
and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 9th day of December 2022 and remains valid unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd, given this first day of December in the year of our Lord 2022 at the Mother of Good Counsel Seminary, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Christian Rey de Dios Kayanan, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as secretary to the Archbishop. In the office of the Roman Catholic Archbishop, Chancery Department, Archdiocese of San Fernando, Pampanga. You shall have your residence at the Arzobispado de San Fernando, Pampanga. We commit to your reverence all the faculties, duties, rights, and privileges according to the pertinent provisions of the Code of Canon Law, Archdiocesan statutes, and by the directives of the Archbishop of San Fernando, Pampanga. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 9th day of December 2022 and remains valid unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd, given this first day of December in the year of our Lord 2022, at the Mother of Good Counsel Seminary, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Pakiramdaman tayo pungini, lubos kagalang-galang Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito, Ban Mapse Mapilan, Aman. Mga kapatid, Arsobispo,
Most Reverend Archbishop Florentino Rabarias. Palakpakan po natin si Archbishop. Di kaya katang Rector, King Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Victor Nicdao. Palakpakan po natin si Vic. King Rector na ng San Carlos Seminary, Reverend Father Joselito Martin. Ding at lutang bayong diakono. Palakpakan tanong din ng anong diakono. Ding kapatid kumpare king Archdiocese sa San Fernando, Archdiocese of Manila, at karing alwa pang diocese tikay pong pengari. Dening kaya katang bayong diakono. Palakpakan tala po rin ng pengari ng bayong diakono. My dear brothers and sisters in the Lord, the ordination of a deacon today and afterwards the priesthood is the transmission of the lifeblood into the body of Christ, the mystical body of Christ, which is the church, so that it remain vigorous and healthy and will not be overcome by the anti-gospel values. And so today, we thank God through our dear Archbishop for injecting a new vitality, dynamism, and vigor to our archdiocese. When no deacon or priest is being ordained in a diocese, that diocese will die. And we are grateful that the crisis in the West is not yet happening in our country. For example, in Detroit, USA, they closed 30 parishes for lack of priest. Likewise in New York. And in Belgium, I heard they practice a team ministry. They merge parishes and they assign a team ministry that goes there around the diocese. So, we are grateful to God that He has bountifully gifted our archdiocese with these new 3 deacons. And of course, we always pray for our deacons that they remain humble, the spirit of servanthood in helping in the administration of the sacraments and in serving our dear Archbishop, and ask the Lord of the harvest to continue sending laborers to the harvest, for the harvest is bountiful, but the laborers are few. Makiabi ako mo po, I always join in congratulating our deacons because kasimbahay ko siya sila. I am here living in the seminary, pre-board and lodging from the Archbishop. And katubale ko kaya ni Rening kakatang deacon. So, tagal po salamat. Pakiramdaman tayo pong yani, ing amano ning kapasalamatan ng Reverendo Christian Ray D. Kayanan. Hello po. Ako po ngayon magsalita king harapan nyo, uling peace out, dako po rin kaya be akong medyo mataba. Balayo ga lang. Pero paborin nyo po ang Okson Kula Pasibayo na ating Reverend King Lagyuda. Reverend Arjon de la Cruz. Talakad ka ko eh. Talakad. Makatalakad na po pala. Next. The most Reverend, iba pala, Obispo. Reverend Omar Defensor. Yako po, palakpakan niyo ko muna po na. Reverend Christian Kayanan. Anyang bayo clergy retreat po, yung kaklase ko John Lo, ito pong may masa nandun kang second reading.
magpaalam niya ka na ako. Mag-share niya ka ng PFI, mag-communion service la. Sabi ng makanyan, Koy, kwento da ka rin PFI, ana. Kasi ay lala ko ng first year tayo mo, palagi tamong magmakdo at mamangan kilwal. After exam, after quiz, o after the ring seminary activities. At palagi mo sasabihan, deserve mo yan, Lu. Deserve mo yan, Lu. Kanita po kasing first year, ang second year tayo kami, uso kanita itang ausan tamong self-care. And we use that as our license to pamper ourselves, lalo na po at stress, o kaya naman to celebrate our small achievements. Neng kay quiz mo, mag-McDo na kayo po. May wari deserve kang top. May puyat kang manigaral kayong kanon lo, kinabukasan, may manakwa. Nakamangan man yaman. Deserve ko yon, deserve mo yon. Yan ang paneming sasabyan kanita. At yan mo rin maralas, ang bubulong ning yato kay katamo. But this is the exact opposite of what we are celebrating today. There's a huge difference between what we receive today and other human achievements or rewards that we receive as a result of our human efforts. This diaconal ordination is far different from other things. Karing aliwang bage na potang ikwame, sabi mong, deserve kay ni. But today, we receive something that we know we do not deserve. Something we will never ever deserve, no matter what we do. Yet, we also experience in our lives what the disciples felt when Jesus told them, "You did not choose me, but I chose you." John chapter 15, verse 16. Pinili raka. O ini po nga piliming pekatema ng kaming ordinasyon. Uling paniwalan, panandaman at baluming, in Diyos, iya talagang minaus at memili kay kami. Kaya tiyo kami ngayon harapan yu at may ordinan ang timong diakono. Linusa na kami, ligura na kami, alang aliwang sangkan, at alang sukad nung bakit may pili kami. Nunemo yung lugod ng alang sukad. Makanyan mo naman, paniwalan ko po at buri kong paniwalan that you are all here not really because of us, nor because we deserve your presence, but because of your faith ing maragulyong kasalpantayanan king Diyos. You believe in God who is rich in mercy and love, called and chose us, who loves us beyond our imaginings. Sasalpantaya kayo king Diyos, aminaus at memili kay kami. Ban maging talusuyo na at ningkayang balayan. Amen? Kasi po, nung ikami mo, nung ako mo, kung man po karapat dapat. Meto nga makasalanan, perfecto, at atin mo rin sariling kainan at kakulangan. Ala na kayo man po talaga nga pagmayabang. Nabala mo, mayari kami kasi magaling kami. Mayari kami kasi penigobran mi at nagsumikap kami. Kasi bistaman biro yung delanan, lagpasan mi. O nano mang sangkan at paralan gewa mi, bang mayari kami. Aliman po makanita. Uling iting kaya kaming tinggap, ordinasyon, regalo at kalamya. Grasyang ngayon tuliran, iba't king pakalulu at lugod ng Diyos. Kami po, may yawas kami, lipat ning may na at matbud ming pangataw, misadsad ali pa uli ni sariling gelingan at sikanan. At ngayon may ordinan kami bilang diakono, iya pamurin, ing minaus iyang menyadsad, at iya pamuring manyadsad. Kung nanong atin kami at tinggap mingeni kayangan at para kayangan. O ini mo rin po sana yung panikwan ng tamong lawan. Ali mo ngeni kayo ng ordinasyon mi. Nune pati na po ang gampanan mi na
ing pamanyuyo mikaya at king kayang balayan anting diakono. Masalang mayakit sana, aliwai kami, nuneing Diyos aminaus at memili kay kami. O mas maya pa, masala yo sanang mayakit, Kristo kay kami. Na sana, potang atin man mayap ang maging bunga inggawan mi. Ing kaya panan ng Ginoo, ingakit yu. Na potang mas may papabanalan kayo, pauli mi papaldan, apapamatulan da kayo, ing masalang panandaman nyo sana, ing upaya ning hapong Ginoo, ing presensya ning banal na Espiritu. Makanyan mo naman po, potang magkulang at magkamali kami. Ing mapamakalulo at malugod na Diyos, iya pa mo rin sanang mayakit at makilala na maski pa rin may na at makasalanan, ang yunan ng Diyos, nagawa na lang dalan ng kayang kayapan at kapatawaran. Kaya kayongan po, pangadiyo kaya po. Pangadiyo kaya po na sana maging mayap, tapat, at banal keng talasuyo. Pangadiyo kaya po na sana, igami bilang diakono, kaya mang karapat dapat king grasyang tinggap mi. Maging karapat dapat at tapat na kaya man sanang sumuyo. Maminto, makyabe, mibiyebe, bukod mong para king Ginoo at king kayaryana. Imbye at kasayuan mi sana, maging regalo yang karapat dapat king Ginong minaus at memili kay kami. Amen? Amen. Ngayon po, kambay da rin kakong kapatid, Reverendo Omar at Reverendo Arjon, payabot din po kaya kayo ing maragulming kapasalamatan. Palapakan niyo po yung balang metong. King ipa ning Archdiocese, Yapong Dong, among dakal pong salamat, king sabla, lalo na king pepakit at papakit yung lugod bilang tatang kaya kami. Kang Aposeto, itang sesay pong mataba. Kanyang anak ya pa po, tuki-tuki niya kang Aposeto. Ing kaya kang perennial MC, Diakono na po. Palakpakan tayo po ikaw mama. Aposeto, dakal pong dakala salamat king presensya at lugod mo naman kaya kami. Palakpakan tayo po Aposeto. Karing formators making MGCS at formators ng Rev. Arjon, King San Carlos Seminary, maraming salamat po. Hindi man po namin mapapalitan mga naitulong at pag-antabay nyo sa amin. Pero pangako po namin ay ang pagsusumikapan naming maging mabuti at banal na mga diakono at sa awa ng Diyos, maging pari sa hinaharap. Sa mga nakasama namin sa seminaryo, mga guro, staff, teaching and non-teaching personnel, sa mga kuya at atse, at sa mga seminarista, kasama po kayo sa kwentong ito. Malaki ang inyong ginampanan para makarating tayo sa araw na ito. Aasahan namin ang inyong patuloy pang pag-antabay at gabay. Dakal salamat kay kayo. Karing pari, karing kay kaming parish priest, karing tatang, koya, at kapatid ming pari. Lalo na karing may oras, ban makisan metong, king kapag masusyan tamong eni. Dakal pong salamat. Antabayanan, sopan, at nung kailangan sabyanan nyo kepo bilang bunso ang makyabe king best clergy in the world at magmulang makipamastul king balayanin Diyos keti Pampanga. Amongs, dakal pong dakala salamat po kay kayongan. Karing benefactor sa Sinaw, karing seminarista at kakaluguran namin ng tabe at megisan metong gimpamagsadya, karing pari at seminarista meg-serve, karing Magnificat Choir, karing SOCCOM ng Archdiocese, ng Liturgy Tamu, at karing aluapang memya oras, ng Mother Butler Guild, at megpagal ban maging masanting at makabaldugan ing kapag masusyan tamo, dakal pong dakala salamat. At siyempre, karing kaya kaming kamag-anak, lalo na karing kaya kaming pengari at kapatid, King Emmy man
karapatan at pangaintuliran ng lugudyo, dakal pong salamat. Palagi kong sabihan ka rin mga ako, ining bokasyon atin ko aliyamu ka na ako. Nunay katamuyangan. Tinango at tatango kayo naman kin Diyos. Kaya naman po karing kapatad at pengari mi po, mayap mo naman pong oras kay kayo. At dakal salamat po kay kayo. Salamat mo rin kim pamananguyo bistaman malalagwa ingating anak at kapatid ang magpari. Manalo na sanang palaging mangibabo, ing lugod at pamanantabe king balang metong, andiyan pang mas meragul ni ing kay kaming pamilya. At bilang konkretong paralan ng pamanantabe at suportayo kay kami, tanggapan niyo po rin framing kasulatan, o rending pangako mi bilang diakono, palagi la sanang magpaganaka kay kami, at kay kayo naman, at tinangubang mantabe kay kami. Kimpamangawal mi, kimbye kasuywan. Ito pong maka-frame. Ito po. Beb, palakpakan tala po rin kay kaming pengari. Kaya kayungan po, adinat ang ngeni, karing bisita, kakaluguran, akapagobra, ay estudyante, akaklase, at karing makyabe ngeni king live streaming, dakal mo naman pong salamat. May papangadita mo po at may papanantabe, kabang maglakbe papunta king ganap abye. At yun kaya pong sidyang pamangan kinlalam, abe-abe tamo pong misulu-sulo, at pasalamat kin Diyos, kimpik kalub ng kalam kay katamungan. Maya pa oras po kay katamungan at pasibayo, dakal pong salamat kay kayungan. Bago po natin tapusin itong ating celebration, napansin niyo siguro yung ating seminaryo, no, building, dahan-dahan, no po, nagbabago. May mga pagbabagong pinagawa. Maraming salamat sa inyong tulong at maraming salamat sa ating mga seminary fathers na sila po yung nangunguna dito sa paggawa sa ating seminaryo. Lalong-lalo na sa panguna ni Father Dan Baul. So thank you very much sa ating mga formators. At maraming salamat din kay Father Joey, no? 10 na mga kasama mo upang sa gayon ay maipakita ang iyong suporta, lalong-lalo na sa produkto ng San Carlos, si Reverend Arjan. So maraming salamat po. At panghuli, yung pong binigay nila kanina na naka-frame, yun po yung mga pinangako nila kanina. At yan ay lalagay sa bahay. Para pag umuwi yung mga anak nila, yung mga deacons, hindi tatanong parang nangayayat kayata sa masantol. Para yata ang mukha ka natatakot. Hindi po yan. Kundi ang pag-uusapan nila yung mga pangako. Pag umuwi si Omar, sasabihin ng magulang, bakit walang breviary dala? Tuturo yung pangako. Yun po yung papakita nilang suporta. And we hope, by doing that, ito'y magiging banal na tagapaglingkod sa ating sambayanan. So muli po, maraming salamat. Please stand.
Ing Ginoo man tabi kay kayo. Timurin. Diyos. Ing Diyos sa minaos kay kayo, ban sumuyo karing aliwa ay king banal ng kapulungan, pagkaluban na kayo sanang maragula sigasig para karing sabla, lalong-lalo na karing magkakasakit ang pong pakakalulo. Ing Diyos sa mikatiwala kay kayo, king pamanaral king maya pabalita ng Kristo, so paano kayo sanang mibibi, agpang king amano na, ban ba kayong maging tune ang pong masigasig at talapatutunan. In Diyos sa mituldo kay kayo, ban maging talaingat ding misteryo na. So paano kayo sana, ban miyubog kayo kang Yesu Kristo ng anak na, at gawa na kayong kasangkapan ng pamisan metong ampong kapayapan ng yato. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, higpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Umena kayo king kabayapan, banluguran ang pong suywan yeing Ginoo.